Tū Mokemoke is a mōteatea and a journey throughout Tauranga Moana, reciting marae, tupuna and sites of significance. Join us as we learn this local waiata and explore our rohe, mai ngā kuri a whare ki te tū. Tihei mauriora, ka tūau ki runga o Poututerangi, ka titiro ki raro rā ki te kāreti, te nohonga o ngā mātua tūpuna, ka mātai te titiro ki te huhunu, i ngā puna WAIROA, e whakaora ana i te tangata, ka huri rā ki te haere, ki runga o MOKEMOKE, ki te kāinga e noho ai te tini me te mano, ka hoki mai ki te māramatanga, te whenua e huhuti ake i te whawhairoa, i te whawhaipai, taumata kotare, te wairepo e takoto mai rā, ko Poututerangi te Marae, ke i runga rā ko takurua te whare tūpuna, tū ake māpihi te rangi, hei hono i te tātai o Ngai tauwhau, tēnei te Marae o Poututerangi, ā ki ngā tai, ā ki ngā hau, ā ki ngā ngaru, tua te rā. So today, the majority of us call ourselves piri rākau, but then included in our whānau is Ngati taka. When you look at our whakapapa, my view is our whakapapa are the same for Ngati taka and piri rākau in large measure. My understanding is Ngati taka is from our tupuna taka, ko taka te tama o Rangi whakakaha, I moi I hineira, ka puta mai ko taka, ka tahi ka moi ia I a kai whakariwa, ka puta mai ko koro te hapū, I moi a rere huao, ka puta mai ko takurua. And we know that takurua is the tupuna whare of Poututerangi, Marae. So taka was an important ancestor for piri rākau, because at the time that our tupuna were pushed back from Papamoa, from MOAO, from the Moutere to the areas we now associate with Ranginui, taka was the tupuna who held the line at the WAIROA River. So his people came to be known as Ngati taka. And it's my view, my understanding from what I've read from my tupuna te Bohoi taha tika, that at the time that takurua was alive, Ngati taka was a common name. I also understand from Uncle Patrick that piri rākau were made up of a number of hapu. So there's a lot of hapu names that have been lost over the generations, but piri rākau wasn't just one people, we're a range of whānau.